Hallelujah. 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 Turasangira ijambo ry'Imana riri mu nsanganyamatsiko y'igiterane cyanyu yitwa igihe cy'ubuntu bw'Imana. Irasa nikomeyemo ariko ntacyo ubwo uwayiteguye ahari, aho nari bushyitse araza kuhashyika. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ariko kandi biri bunanyorohere no kuza kubibabwira kuko mu bisanzwe turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Tugenda kubw'ubuntu bw'Imana. Turyama kubw'ubuntu bwayo. Turya kubw'ubuntu bwayo. Dusinzira kubw'ubuntu bwayo. Sobwo sinshoje. Ntibyumvikanye muvuge ngo amen. Ese iyo bavuze ubuntu mwumva iki? Iyo bavuze ubuntu, ese ubundi ubuntu buturuka hehe, buturuka kuki? Mu Kinyarwanda iyo umuntu atanga ku byo afite, shobora kuba ibyo kurya, shobora kuba amafaranga, shobora kuba uwo muntu baravuga ngo uriya muntu agira, sibyo? Hanyuma iyo umuntu adatanga nabwo hari ukundi bamwita, baravuga ngo uriya muntu ni ikiyuku. Hanyuma ikindi bavuga ni iki? Ni ingona, agira ubugugu, afite impiri, ni ingegera n'ibindi bisa n'ibyo abantu bavuga. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Iyo rero ndimo soma Bibiliya na handi nagiye soma nifashisha kugira ngo mbashe kumva ijambo bita ubuntu. Iyo Bibiliya ivuze ubuntu, ibivuze Kristo, ibivuze Yesu Kristo, kuko niwe wazanye ubuntu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hanyuma iyo bavuze ubuntu ntabwo baba bavuze ubusa. Ubuntu n'ubusa ni ibintu bibiri bitandukanye. Bwana asifiwe. Turaza kugenda dufatanya, nubwo ari muri konseri mu gitaramo nta muntu utinda. Bimeze nko kuvuga muri fete nta muntu utinda, iyo utinze babishyira mu Cyongereza no mu Giswahili bakavuga bati ure mupipa metoka wapi. Ubundi ugaha ibyifuzo abantu bagatangira kugusengera kugira ngo barebe ko wasoza. Ibyo byifuzo ntabyo mba, n'ibyo mufite ntibiboroheye. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Imana yaduhaye Yesu, imuduhera ubuntu. Yesu nawe aduha agakiza, kana agakiza akaduhera free, akaduhera ubuntu. Ariko kandi kugira ngo twakire ubu buntu bubonerwa muri Kristo, hari intambwe zirindwi tugomba gutera, ariko ndavugamwo ebyiri gusa. Intambwe ya mbere yitwa kwizera. Dutera intambwe yitwa kwizera, tukizera nyiri ubuntu
intambwe ya kabiri dutera niyo kumwakira tukamutunga. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Ndastanga urugero rumwe numva ruje hafi. Umuntu aguhamagaye akakubwira ngo arashaka kuguha imodoka y'ubuntu. Hari ibintu bibiri ugomba gukora, cyangwa inzu cyangwa n'ikintu. Hari ibintu bibiri ugomba gukora. Imodoka ugiye guhabwa ni y'ubuntu, sibyo? Hari cyangwa imodoka cyangwa inzu. Hari ibintu bibiri ntekereje ugomba gukora. Icyambere harimo gutera intambwe ugasanga uguhamagaye. Icya kabiri harimo kurambura amaboko ukakira ibyo uhawe. Muranyikiriza muvuge ngo amen. Muranyikiriza muvuge ngo amen. Haleluya, 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 haleluya. Iyo usomye Bibiliya mu gitabo cyo Kuva, mu gihe Abisiraheli inzoka z'ubusabwe zabaryaga, Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo cura inzoka imeze nk'izabariye, uyimanike mu butayu ku giti kirekire, kugira ngo uyirebyeho wese akire. Harimo gutera intambwe yo kubwakira. Muranyikiriza muvuge ngo amen. Muranyikiriza muvuge ngo amen. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 55 murongo wa mbere haravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze munywe ku mazi amara inyota. Harimo kuza, hakabamo n'ubuntu. Bibiri kavuga ngo kandi n'udafite ifeza, n'udafite ifeza nawe nase anywe kandi ashira inyota. Bibiri kavuga ngo ni kuki mugura ibyo kurya bidahaza, kuki mugura amazi atamara inyota, kandi Kristo yarabonetse ari we byo kurya nyakuri bihaza, kandi ari we byo kunywa nyakuri bimara inyota. Harimo gutera intambwe. Muranyikiriza muvuge ngo amen. Muranyikiriza muvuge ngo amen. Haleluya, 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 haleluya. Reka mvuge ibintu bikeya muri byinshi ubuntu bwa Kristo bwadukoreye cyangwa n'uyu munsi wa none bugikora. Muravuga ngo amen. Muravuga ngo amen. Icyambere nasomye mu ijambo ry'Imana, bwaratubatuye. Birikavuga ngo kera twari imbata z'umwanzi Satani, twari mu mwijima, ariko ubuntu bw'Imana bumaze kuboneka buratubatura. Ntabwo tukiri mu mwijima, turi imbata z'uwatubatuye ari we Kristo. Twebwe ntabwo tukigendera mu mwijima, tugendera mu mucyo w'itangaza. Abari mu uwo mucyo bavuge ngo amen. Abawurimo bikirize bavuge ngo amen. Abawurimo bongere bikirize bavuge ngo amen. Icya kabiri bwadukoreye, bwaduhinduriye stati, bwaduhinduriye which stati? Ese ubwo stati umuntu yabyita ngo iki mu Kinyarwanda? Ngaho mwese ni mu bitanga ibitekerezo. Irangamimerere. Haleluya. Ubu twebwe twahinduriwe irangamimerere. Iyo umuntu avutse bajya ku murenge bakajya kumwandikisha kwa etat civile,
mu bitabo by'irangamimerere bikamenyekana yuko mu gihugu hari umuntu wavutse, bakamwongera ku bandi. Ubuntu bwa Kristo, ubuntu bw'Imana bwaduhinduriye irangamimerere. Twanditswe mu ijuru. Mu ijuru baratuzi muri registre zabo. Iyo barebye muri database z'ijuru bagira baca bagakurura bakabonamo izina ryawe, bakabonamo izina ryanjye. Nubwo dutuye inaha ngaha ariko mu ijuru baratuzi. Nubwo muri karitsiye baba batakuzi ariko ubuntu bw'Imana bwaduhinduriye sitati. Muravuga ngo amena. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyawo cya 3 umurongo wa 2 haravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, mwari kuko tuzasa ntago kurerekanwa. Iyo usomye muri Bibiliya zindi, Bibiliya y'Icyongereza cya kera, haravuga ngo turi abana b'Imana, mwari kuko tuzahishurwa ntago kurerekanwa. Mwari ko icyo tuzi nuko Kristo nahishurwa tuzasa nawe. Turi nahangaha turahishe, turi nahangaha turahishe. Tumeze nk'inzu bari kubaka. Iyo bari kubaka inzu bashyiraho ibibati, hari ibintu bakorotiza iyo nzu ku buryo umuhisi n'umugenzi atamenya ikiri gukorerwamo imbere. Ariko inzu iyo irangiye imaze kuzura, bamaze kuyikora amafinisaje, bakizemo n'amapisine n'amaparikingi byose, bagira gutya bya bintu byose bakabikuraho byari bihakikije bimeze nk'umwanda. Hanyuma uhatambutse mu gitondo yaza kuhanyura nimugoroba akayitegereza akavuga ngo mbese ahangaha ni ahantu nahoraga nyura mbona hakikije ibintu by'ibibati. Turi abana b'Imana ariko turahishe. Hari ibintu biduhishe, hari ibintu isi duhishamwo idutwikirije, ariko hari umunsi tuzahishurwa abana b'Imana tugahabwa agaciro. Ibibati bidukikije byose bigakurwaho, isi izabihishurwa. Muvuge ngo amen. Mwongere munyikirize muvuge ngo amen. Mwongere munyikirize muvuge ngo amen. Bibiliya ivuga muri Petero, rwandiko rwa 2 rwa Petero avuga ngo kera nitwari ubwoko ariko none turi ubwoko bw'Imana. Kera ntiturakababarirwa ariko none twarababariwe, turi ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami n'abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye, ngo idukuye mu mwijima w'icuraburindi ikatuzana mu mucyo wayo w'itangaza. Ndayishimiye yadukuye mu mwijima ikatuzana mu mucyo wayo. Ndayishimiye yadukuye mu mwijima ikatuzana mu mucyo wayo. Niba mugihari mwikirize muvuge ngo amena. Niba mugihari mwikirize muvuge ngo amena. Turi abana b'Imana, uko tuzamera ntikurerekanwa ariko Yesu nahishurwa tuzasa nawe. Muvuge ngo amena. Mwikirize muvuge ngo amena. Icya gatatu ubuntu bw'Imana bwakoze, bwaduhaye ibyiringiro by'aho tujya. Turi nahangaha ariko ntabwo ariho iwacu. Biravuga ngo iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Ari we mwami uzaza guhindura iyi mibiri yo gucishwa bugufi, yarangiza akayishushanya n'ubwiza bwe, kandi afite imbaraga zo kwigandurira byose. Indirimbo ya 99 mu Gakiza haravuga ngo urugendo ufite n'urwo kujya mu ijuru. Umukiza niho ari, nanjye nkwiriye kujyayo. Uranyikiza muvuge ngo amena. Buntu bw'Imana bwaduhaye ibyiringiro by'aho tujya, hari aho tugana. Mwongere muvuge ngo amena. Mwongere muvuge ngo amena. Mwongere muvuge ngo amena. Icya kane bwakoze mu buzima bwacu, butuma dushira ubwoba bw'ibihe. Muri iki gihe nta muntu udafite ubwoba bw'ibihe, nta muntu n'umwe utagira ubwoba bw'ibihe. Ariko twebwe abizera Kristo, buntu bw'Imana
butuma dushira ubwoba bw'ibihe. Uvuge ngo amen. Nusoma ibyakozwe n'intumwa 7 ugahera ku murongo wa 34 ariko navuga kuri 54 ndavuga ngo kuri 57 mu gihe bafataga Sitefano mu gihe cy'akarengane k'itoro mu kinyejana cya mbere, bafata Sitefano bamuziza ubutumwa bwiza. Bibiliya iravuga ngo Sitefano ntiyagira ubwoba bw'ibihe, ntiyagira ubwoba bwa situasiyo yari arimo, ngo ahubwo atumbira mu ijuru. Biravuga ngo abona ubwiza bw'Imana, ngo abona n'intebe y'Imana, ngo abona na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana, ngo arangira aravuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo, ubababarire kuko batazi icyo. Ubuntu bw'Imana butuma dushira ubwoba bw'ibihe. Niba hari ikintu gitera ubwoba ni ibihe, kuko ibihe bituma umuntu ashobora guhunga igihugu nta ntambara ikirimo. Ibihe bituma umuntu arara adasinziriye, ariko iyo turi kumwe na nyiri ibihe turaryama tugasinzira. Muravuga ngo amen. Muravuga ngo amen. Muravuga ngo amen. Icya gatanu, ubuntu bw'Imana butwemeza ko turi abanyamigabane b'ijuru. Haleluya. Bimbwira umuntu mwicanye mubwire ngo turi abanyamigabane b'ijuru. Turi abanyamigabane b'ijuru. Kubera iki? Umwana wese afite umugabane kwa se, afite umugabane iwabo. Bibiliya ivuga ko turi abana b'Imana. Muririmbyi wa 35 mu Gakiza akavuga ngo ni Yesu wangeze kuba ndera. Muvuge cyane mbyumve ngo kuba nde. Ubwo turi abavandimwe bande? Jewe na Yesu tuvindimwe. Uziko tuvindimwe Yesu? Garafure. Hayi garafure. Uziko tuvindimwe garafure? Nimuhereze icyubahiro garafure. Nimumuhereze icyubahiro garafure. Nimumuhereze icyubahiro musaza wanyu. Muhereze icyubahiro mukuru wanyu. Murazamura haleluya niba hano byemewe. Kandi nanone kuba tuvindimwe na Yesu, kuba Yesu azahabwa umugabane, se akamuha umugabane, birasobanuye ngo nanjye nzahabwa umugabane ungana n'uwo Yesu azahabwa, kuko kwa data tunganya agaciro. Twese turi abana be, twese turi abana ba data. Ubuntu bw'Imana butwemeza ko turi abanyamigabane b'ijuru. Mwikirize muvuge ngo amen. Turi abanyamigabane b'ijuru. Bibiliya yavuze ngo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Mwakire neza ijambo ry'Imana, mutaza kuvaho munansenge.